البته دوستان عزیز در دو گلیم امروز رقابت‌ها صورت میگیرند و نخست برای ما و شما پهلوانان وزن 71 کیلوگرم باید اندر میدان شوند. خب پهلوانان هم آماده هستند، یکی از سوریه دیگری از کشور ترکمنستان است. خب پهلوان کشور سوریه رو میبینیم که با یک تکی سفید است، عمر علی شهیدی که آماده است برای با میدان برآمدن و این باشد با یک تکی سبز نماینده ترکمنستان فهد باشیموف و بعد از چند لحظه بعد از امر داور نخستین رقابت شروع می‌گردد در اولین چمپیونات جهان میان مردان. در گلب دیگر چون مشاهده میکنیم بانوان رقابت را آغاز میکنند در وزن 70 کیلوگرم. خب چگونه که میدانیم در گوشتینگیری 5 دقیقه معین شده است برای بزرگسالان و جوانان و حالا همه چیز آماده است. مرحله اولی رقابت ها اکنون متوجه میشویم، چون ما قبلا هم گفتیم طبقه گوناگون جامعه امروز برای دستگیری پهلوانان آمدند. خب همین طور رقابت نخست شروع میگردد. سفید پوش بار دیگر یادآور میشویم عمر علی شهیدی از سوریه با لباس‌های سفید است و اکنون معرفی میگردد. نماینده ترکمنستان با لباس‌های سبز رقابت را آغاز میکنند. راحت باشیموف. خب با ادای احترام و با عباره زیبای تاجیکانه گیرید رقابت شروع بشود. بیننده عزیز نخستین نیروسنجی در وزن 71 کیلوگرم در مرحله اول رقابت ها و متوجه میشویم که نیروسنجی چگونه صورت میگیرد. البته پهلوانان ترکمنستان بیشتر به گوشتین ملی تاجیکی آگاه هستند، البته شناخت زیاد هم دارند، اما چگونه که ببینیم این قهرمانی جهان است. هر یک پهلوان با آمادگی جدی هم وارد میدان میشود. اولین رسش ها از جانب هر دو هم فشار بود، از آستین داشتند. و توجه عمر برای حلقه درونه اما به نتیجه ماند. البته کارهای زیاده در سمت جهانی شوی گوشتین ملی و دیگر کارهایی که برای رشد و نموی این میراث اجدادی است البته به انجام رسانیده شدند و امروز ما البته همان شکوه و شهامت را خواهیم دید و تلاش عمر شهیده اینجا بیشتر بود و فشاری بود تا با آخر نه. حلقه چون میبینیم خیلی عالی و در سطح درکاری این پهلوانان از قاعده های گوشتین ملی با خبر هستند. نخستین اکنون آگاهی و پهلوان کشور ترکمنستان راحت باشیموف از پس گریبان اینجا میخواهد دارد پهلوانی ترکمنستان، اما عرضی دیگر است. خب اکنون پهلوانان از دسته هایی که اینجا شرکت دارند برای ما و شما هم نشان داده شد. حرکت نماینده سوریه اینجا خیلی خوب است ولی اینجا بدن است یا نه؟ بله بدن بر جانب پهلوان ترکمنستان که حرکت
بسیار هم خوب داشت برای گرفتن امتیاز و این فعالی البته با امتیاز بدن بهاگذاری کرده می شود. باید بگویم بیننده عزیز که 5 بدن در گشتنی ملی حکم پهلو را دارد، اما در صورت آنه که یک پهلوان 5 بدن میگیرد و حریفش مستقیما پهلو میگیرد، برتری پهلو از 5 بدنی که دارد بیشتر است، یعنی غالب آن نفر دانسته می شود. البته در مورد آن قدرشناسی هایی که در چمپیونات جهان با نفرانی غالب می شود، در این مورد باید در علاوه‌دگی حرف زنیم که این هم یک نوع توجه، یک نوع ارزگذاری با هنر پهلوانان است که در مجموع 400,000 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. مکافات پولی که در اولین چمپیونات جهانی گشتنگیری است و اینجا چی اشاره می‌شود؟ حلال. و اگر حرکت از داخل گلیم باشد، این را باید داور ازبکستانی قضاوت کنه. نه، چیزی نیست، چون معلوم شد که پرتافت بعد آن عمل کرده که اجرا میشد بیرون از گلیم بود، به همین خاطر امتیازی حلال واگذاری نشد. بله، با پررگی هر دو ورزشکار بیرون از گلیم هستند، به همین خاطر پرتافت اینجا نماینده سوریه رو غالب نکرد. اگر همین حالت از روی گلیم اجرا میشد، از مرکز گلیم و بعدا در بیرون پرتافت کرده میشد، البته که حسابیده میشد این عمل کرده که از جانب عمر شهید بود. اکنون بار دیگر حلال اینجا زیدی حمله رو استفاده میکند پهلوان ترکمنستانی. راحت باشیموف زیدی حمله رو خیلی خوب استفاده کرد، هرچند اینجا پهلوان سوریه عمر نخست شروع کرد برای اجرای اصول، ولی فشاری که از جانب پهلوان ترکمنستانی بود او رو دست بالا میکند در مرحله اولی رقابت ها. اکنون با مرحله 4-1 نهایی برای خود را انوار میکند. توجه میکنیم با ببینیم پای خود را چگونه مستحکم نگاه داشت و نگذاشت به حریف و زیدی حمله را هم خیلی ثمراناک استفاده بود. خب نیروسنجی های مرحله دوم اکنون مرحله 4-1 نهایی رقابت ها آغاز می شود در میان پهلوان های وزن 65 کیلوگرم. خب یکی از عراق است، حسین راد. این مرحله اول است، مرحله اول در وزن 71 کیلوگرم. البته دور دوم رقابت ها راحت باشیف با لباس های کبود از ترکمنستان بر مقابل حریفش از کشور عراق حسین راد راهی.
رودهی هنرنمایی میکند. паҳлавони ироқӣ дар даври аввал озод буд ки имтиёзи баданро соҳиб мешавад. ӯ дар даври аввал озод буд. ва рақобатҳоро акнун аз марҳилаи дуюм шурӯъ мекунад. намояндаи кишвари туркманистон Раҳат Башиев бошад. намояндаи паҳлавони Сурияро Омар ал-Шелҳадаро шикаст дода буд дар даври аввал ва ба ин марҳила роҳ ёфт дар вазни 71 килограмм. ғолиби ин ҷуфт ба даври чаҳор якниҳоӣ роҳи худро ҳамвор мекунад. ҳарчанд ҳусейн радҳӣ аз ироқ як нафаси тоза дорад, яъне як давр озод буд, вале огоҳиам мегирад бо вуҷуди оне ки як бадан дошт. شاید آموخته است حریفро پهلوانی عراقی، چون یک نوبت راحت باشیف هنرنمایی کرده بود، شکلی رقابت او را آموخته است. به همین خاطر ببینیم مانع ایجاد میکند، نمیگذارد که پهلوانی ترکمنستانی پرتاب نماید. و اکنون تنبیه میگیرد نماینده عراق به خاطر آن تکیه گذاشتنی که داشت. نو بس از آنی که او بدن داشت، اما جبران میکند. راحت باشایف بدنی که از دست رفته بود در حالت خم گوشتین گرفتن، آن آگاهی که با تنبیه کنون مبادل شد با حسین radhi. در وزن 71 کیلوگرم میرزا جمیل رمضانوف از تاجیکستان و همزمان مسعود احمدزاد دو نفر رقابت خواهند کرد.
ва инҷо таваҷҷӯҳ барои ҳалоки беруна аз ҷониби раҳат башаев. башимов вале муваффақ нашуд. хоб доварунро назди худ даъват мекунад, доваруни кунҷиро, довари марказ. чӣ машварате мекунанд? Шояд ба хотири камфаъолие ки инҷо паҳлавони ироқӣ дошт, ро хориҷ кунанд аз рӯи гилем. на, ҳама чиз аз рӯи қоида аст. рақобат бояд идома кунад. ҳусейн аз ироқ ду бадан дорад ва танбеҳ ҳам дорад. ва ишора ҳам мекунад довари марказ ки намояндаи ироқ либосҳои худро ба тартиб дарорад, яктаги худро ба тартиб дарорад. баъдан рақобат идома мекунад. шояд дар сонияҳои охир паҳлавони туркманистонӣ натиҷаро дигар кунад, чун ҳариф фақат дар гурез аст. фарҳад раҳматуллобеков. ва ин навбат боз довари марказ довари кунҷиро назди худ даъват мекунад. ин навбат ҳам ба хотири камфаъолии паҳлавони ироқӣ аст. ва инҷо мехост паҳлавони ироқиро хориҷ кунад довари марказ. ва инҷо машварати сардоварро гумон мекунам мешунавад. ва ишора мешавад ки рақобат бояд идома кунад. маълум аст ки дигар саросима мешавад. ваҳат раҳат башимов чуну қафо мемонад аз ҳариф. ҳатто ҳамин ҳолат ҳам ҳарифро агар афтонад ҳадиақал, вале натавонист раҳат башимов. ва инҷо норозигӣ ҳам мекунад ки ҳарифаш камфаъол буд, вале билохира бо ду бадан ҳусейн раат рабҳӣ ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ меравад ва паҳлавони туркманистонӣ бошад, ҳарчанд он талошҳое ки дошт муваффақ шуда натавонист. таваҷҷӯҳ мекунем ба он ҳолатҳое ки дар ҷараёни ин рақобат буданд. хуб, эҳёи варзишҳои миллӣ, бозиҳои миллӣ ки солҳои охир албатта бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи шаҳрдории Душанбе рушду нумӯ мекунад. ин ба насли наврас албатта як ангезаи дигар ҳам мебахшад ки ба анъанати худ эҳтиром гузоранд. Раҳмоналӣ Шарипов довари марказ.
назрулло абдурахмонов ҳам аз тоҷикистон аст. ва ин довари дигаре ки рақобатро ҳакамӣ мекунанд. рақобатҳои вазни 71 килограмм намояндаи ҷумҳурии исломии эрон бо либосҳои сафед аст. покдил ильёс ва намояндаи кишвари лубнон бошад ёшидо эл сайкалӣ бо яктаки сабз рақобатро дар вазни 71 килограмм марҳилаи дуюми рақобатҳо оғоз намуданд ки инҷо имтиёзи паҳлӯро ҳам покдил ильёс ба даст меорад. покдил ильёс дар аввалин қаҳрамонии осиё дар тоҷикистон ҳам иштирок карда буд. ба фикрам агар иштибоҳ накунам мақоми сеюмро ишғол карда буд. дар ҷоми раиси шаҳри душанбе ҳам натиҷадор шуда буд. яъне аз гӯштини миллии тоҷикӣ ба хубӣ огаҳ ҳаст. ва чун мебинем дар мубориза нахуст шуда ӯ имтиёзи паҳлӯро соҳиб шуд. баъдан барои фаъолие ки инҷо дошт покдил ильёс ҳам паҳлӯ дорад ва ҳам бадан. ба кулли албатта ҷараёни ин қуввозмоӣ дар ихтиёри паҳлавони ҷумҳурии исломии эрон аст. ва ҳаллуки даронаро мехост истифода кунад. покдил ва ин намояндаи лубнон аст. ду бадан ва як паҳлӯ ҳамоно пешсаф мекунад паҳлавони эрониро. покдил ильёс чун қаблан ҳам мо ишора кардем шинохти хеле хуб дорад аз
گوشتین ملی گوشتینگیری چندین مراتبه البته هنرنمایی هم کرده است در مسابقات بین المللی که در تاجیکستان برگزار می شود و همین حالا پیشرفتی است به خوبی مشاهده می شود. رقابتی این پهلوانان چندان البته به استثنای اون دقیقه اولی که کمی فعالتر بود یا سرعت بلند داشت پهلوان ایرانی، دیگر چون میبینیم در 2 دقیقه اخیر چندان با سرعت نیست. و کم فعالی اکنون در حرکت های پهلوان ایرانی پاکدل دیده می شود. آگاهی هم می گیرد ولی چرا در تابلو نشان داده نشد؟ ثانیه‌های باشمور باقی ماند تا انجام این رقابت، ولی پیشرفتی همونو بر جانب پاکدل الیاس پهلوان ایرانی است که در وزن 71 کیلوگرم نیروسنجی را ادامه داده ایستادند. و تنبیه اکنون به پهلوان ایرانی که در این ثانیه ها دیگر نقشه نمی بازد برای او، چون او پیشرفت است، هم پهلو دارد هم 2 بدن. خب همین طور رقابت هم به پایان رسید با پیروزی پاکدل الیاس از جمهوری اسلامی ایران با یک تکی سفید که هنرنمایی داشت. خود را به مرحله دیگری رقابت ها هموار میکند این پهلوان ایرانی. و همین طور بیننده عزیز با پیروزی این پهلوان ایرانی ما نیز عوض میکنیم. شرح و توضیح را اکنون همکارمون اینام‌الدین احمدزاد ادامه میدهد. من سربان میسایف تا این لحظه ها با شما بودم.
салом арз мекунам хидмати шумо бинандагони арҷманд, мухлисон ва алоқамандони гӯштингирӣ. хуб дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ки албатта дар шаҳри душанбе баргузор гашта истодааст, рақобатҳо идома меёбанд ва мо бо шумо тӯли чанд соати дигар рафти рақобатҳоро тамошо хоҳем кард. ман Иномиддин Аҳмадзод ҳастам. бо ҷамъи ҳамкорони техникӣ ҳамин гузоришро албатта идома хоҳем дод. варзишгар аз Ӯзбекистон ташриф меорад дар вазни 71 кило ва рақиби ӯ аз Афғонистон аст ки пас аз чанд лаҳзаи дигар рақобат байни ин ду варзишгар шурӯъ хоҳад гашт. ҳабиби аз Афғонистон ва рақиби ӯ Дилшод Буриев аз Ӯзбекистон рақобатро шурӯъ мекунанд. дар вазни зери 71 кило варзишгари ӯзбекистонӣ то ҷое аз оғоз худро пурқувваттар нишон дода истодааст. албатта варзишгарони кишвари Ӯзбекистон ҳоло то он замоне ки мо чемпионати ҷаҳон надоштем, хуб дар гӯштингирӣ ва умуман хуб ин иқдоми тоза аст, яъне иқдоми нав аст ва ин аввалин чемпионати ҷаҳон аст дар намуди гӯштингирӣ. варзишгарон ё ин ки паҳлавонони кишвари Ӯзбекистон ҳамеша ташриф меоварданд ба мусобиқаҳои майдонӣ дар кишвари мо, умуман дар ҷашнҳои наврӯзӣ ва дар дигар мусобиқаҳо иштирок мекарданд. яъне онҳо хуб ошно ҳастанд бо гӯштингирӣ, яъне бо ин тарзе ки хоси мардуми тоҷик аст ва аз ҳамин лиҳоз метавонад ки ин бартарие бахшад барои Дилшод Буриев. аммо рақиби ӯ ҳабиби низ ман бовар дорам ки ошноии хуб дорад ба гӯштини тоҷикӣ ё ин ки ба гӯштингирӣ, чунки вобаста ба таърих, вобаста ба фарҳанг ба мо хеле наздиканд. рақобат идома меёбад дар марказ. сари зону нишастани Шакибулло Ҳабибиро мебинем. ҳаводорони гӯштини миллиро мебинем ба хотири оне ки ровии майдон Темур Раҳимовро муаррифӣ мекунад ва коргардон низ бисёр олӣ ба мо дорандаи медали бозии олимпиро инҷо муаррифӣ мекунад ва намоиш медиҳад. ифтихори Тоҷикистон аст албатта ин ҷавон ки дар арсаи байналмилалӣ аллакай чандин сол аст барои парафшонии парчами Тоҷикистон ҷаҳду талош мекунад. хуб идома меёбад рақобат ва варзишгари ӯзбекистони аллакай як имтиёз дорад, як имтиёзи бадан. камтар аз 2 дақиқаи дигар хуб вақт ҳоло ҳаст барои идома додани ин рақобат.
ва инҷо чеҳраҳои намоён ҳоло Темурро дигар бора коргардон барои нишон медиҳад, ки рафти ин рақобатҳоро албатта ӯ ҳам пайгирӣ карда истодааст. он қадар зиёд фаъол нестанд ҳоло паҳлавонон. Ба ҳар ҳол хуб имтиёзи навбати акнун насиби варзишгари ӯзбекистонист. Шакибулло Ҳабибӣ бояд ки хуб либосҳои худро ба тартиб биёрад дубора ва идома бидиҳад рақобатро. ترتیبی مخلصون رو می‌بینیم. ترتیبی پهلوانی که ما در کنار شماست. خب بسیار جدی دوما دارد و دلشاد بوریف اینجا حلال رقیب رو زد و پیروز شد در این رقابت. بسیار عالی، او از کمر رقیب گرفت و شکیبالله حبیبی در این وضعیت دیگر کاری کرده نتوانست. حالا اکنون بعد چند لحظه دیگر دوستان عزیز رقابت دیگر شروع می شود. حالا ما صحنه تکراری اون وضعیت رو میبینیم که تخت پشت شکیبالله حبیبی با گیلم برخورد، هرچند او با دست کوشش کرد که به این چیز اجازه ندهد اما موفق نشد. حالا داوراні رقابتی بعدی аллакай барои гилем ташриф меоранд ва ёдовар мешавем ки акнун паҳлавонон аз Қазоқистон ва Белгия барои гилем хоҳанд омад. Алибек Дилшодзода довари асосӣ дар ин рақобат хоҳад буд. حالا داوراні дигар низ муаррифӣ карда мешаванд инҷо. حالا Дилшодзода доворонро, яъне ёварони худро ба канорҳо равон мекунад. ва паҳлавонон акнун ташриф меоранд. паҳлавони қазоқистонӣ бо яктаки сафед аст ва рақиби ӯ албатта либоси сабз дорад. умуман зиёда аз 200 варзишгар, зиёда аз 200 паҳлавон дар ин чемпионати ҷаҳон ширкат доранд. ва бисёр хуб қабул кардани гӯштингирӣ, яъне гӯштини миллии тоҷикӣ ва иштироки паҳлавонон, иштироки федератсияҳои хуб аллакай гӯштингирӣ дар ин чемпионати ҷаҳон ки зиёда аз 60 давлат, зиёда аз 62 давлат ҳастанд, боиси ифтихорам ҳаст. рақобат шурӯъ мешавад. Абилкаир Мавленин аз Қазоқистон ва рақиби ӯ аз Белгия ҳоло бо ҳам рақобат доранд.
Ҷоран Шилдерменс. ду дафъа аст ки Шилдерменс сари зону менишинад, аммо ӯ имкони рақибро сари китф бардоштан надошт дар ҳарду вазъияти қаблӣ. аз майдон берун мешаванд паҳлавонон ва дубора аз марказ бояд ки рақобатро идома бидиҳанд. як имтиёз аллакай насиби Абилкаир аз Қазоқистон аст, яъне ӯ як имтиёз ба даст овард. имтиёзи бадан. бисёр як пойзании зебо аз пушт. ва ман инро ишора кардани будам ки паҳлавони қазоқистонӣ албатта ба гӯштини миллӣ наздикии бештар дорад, шояд ошногии бештар дорад. имтиёзи паҳлӯ дода мешавад барои Мавленин аз Қазоқистон. ҳоло пешсаф аст. бисёр хуб. ҳоло дасти гиребони якдигарро гирифтаанд паҳлавонон ва Шилдерменс аз Белгия бештар талош карда истодааст ки ҷуброн кунад он ҳолатҳоеро ки рақиб ба имтиёз ба даст овард. ҳоло инҷо эълон мешавад дар майдон ки пас аз чанд лаҳзаи дигар дар вазни 71 кило паҳлавони мо, яъне аз кишвари азизамон аз Тоҷикистон намояндагӣ хоҳад кард баъди чанд лаҳзаи дигар ва бар муқобили паҳлавони ҳинду ӯ гӯштин хоҳад гирифт. яъне намояндаи Ҳиндустон бар муқобили паҳлавони тоҷик. баъди ин ҷуфт албатта рақобати онҳо доир хоҳад гашт. бисёр олӣ. Мавленин ҳалол инҷо рақибро зад ва чӣ қадар зеборо ба тахтапушт зад. ва намояндаи Қазоқистон дар ин марҳила зафар меёбад, пирӯз мешавад ва ба давраи дигар мегузарад. мо табрик мегӯем паҳлавони Қазоқистониро ва ҳоло саҳнаи такрори он ҳолатро мебинем. ин лаҳзаи аввалест ки ба хотири он пойзанӣ ба Мавленин имтиёзи паҳлӯ дода шуда буд.
чӣ қадар хубу аз пушт пӯи рақибро гирифт, яъне зад. ва яке аз усулҳои хоси куштини миллии Тоҷикист. Яке аз усулҳои хос. онҷо мехост ки рақибро ба тахтапушт бизанад, аммо муваффақ нашуд. Ва ин вазъият ҳолате буд ки бо як по сари зону нишаст паҳлавони қазоқистонӣ ва сари китф гирифт рақибро, онро ба тахтапушт зад. акнун дӯстони азиз, рақобати дигар шурӯъ хоҳад гашт ва инҷо паҳлавони мо дар вазни то 71 кило рақобатро шурӯъ хоҳад кард. дар ин вазн албатта мосе варзишгар доштем. Рамазонов ба майдон меояд, яке аз паҳлавонони бисёр муваффақ дар гӯштингирӣ. мо албатта ҳунарнамоиҳоро бештар дар мусобиқаҳои наврӯзӣ ва умуман рақобатҳои майдонӣ медидем. ҳоло дар чемпионати ҷаҳон кишвари азизи мо Тоҷикистонро намояндагӣ мекунад. Ба рақиб аз Ҳиндустон. Мирзо Ҷамил Рамазонов рақиби Овибек Баргава. оғоз мегардад ин рақобат. Мирзо Ҷамил аз гиребони рақиб дарҳол мегирад. бо сари зону менишинад. кӯшиши нахусти ин партоби зеборо бубинед бо сари китф. мухлисони Мирзо Ҷамил имрӯз каф мекунанд ба хотири ӯ аллакай як имтиёзи паҳлӯро ба даст овард. Ба паҳлавони ҳиндустонӣ фаҳмонд ки инҷо майдони ӯст, хонаи ӯст ва гӯштингирӣ албатта намуди хоси тоҷикист ки метавонад дар он Мирзо Ҷамил яке аз беҳтаринҳо бошад барои чанд соли оянда. дубора аз дасту гиребони рақиб мегирад Мирзо Ҷамил ва интизори мавқеъ аст. ин дафъа ҳалол. бале дар дуюмин кӯшиши худ аллакай рақибро ба тахтапушт зад. Мирзо Ҷамил Рамазонов дар вазни 71 кило ва паҳлавони мо акнун ба даври дигар рафт. офаринаш мегӯем ва ин пирӯзиро табрик мегӯем ба кулли ҳаводорони гӯштин. аз чизе хавотир буд дар ҳамин ҳолат Мирзо Ҷамил Рамазонов. бале баъдан таваҷҷӯҳи худро ӯ равон кард ҷониби мухлисон. бубинед чӣ гуна сари китф гирифт рақибро ва меояд ӯро ба тахтапушт зад. ин он ҳолатест ки рақиб ба тахтапушт зад ва ҳалол баҳо дода шуд. чӣ қадар олӣ намояндагӣ кард.
Мирзо Ҷамил Рамазон. Мухлисонию ки албатта бо либосҳои миллӣ дар яке аз гӯшаҳои ин маҷмӯа қарор доштанд. ҳоло ҷашн гирифтанд пирӯзӣ. доварон муайян шуданд, яъне эълон гардиданд ва акнун варзишгарон ҳоло барои гилем меоянд. Варзишгар аз Покистон ва варзишгар аз Молдова. ҳоло дар вазни зери 71 кило идома хоҳанд дод рақобатро. Зоря Константин аз Молдова ва рақиби аз Покистон Иқбол Муҳаммад. бошгари покистони кӯшиш карда истуда аст дар ин вазъият. ҳалол, яъне тамом шуд бо ҳамин рақобат. бале, варзишгари Молдова Зоря Константин бо як ҳаракат аллакай рақибро ба тахтапӯш зад ва пирӯз шуд. хеле осон барои ӯ ин пирӯзӣ ба даст омад. ҳоло ки даруна бубинед чӣ гуна рақибро пои рақибро ба пеш кашид ва китфи ӯро каме фишор дод ва ба тахтапӯш зад. Иқбол Муҳаммад аз Покистон. ҳоло мурақобати дигарро интизор мешавем. имрӯз хурду бузург, бонувон ва умуман ҷавонон ҳама онҳое ки ташриф овардаанд ба тамошои чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ хуб хеле шоданд, масрурам ҳастанд ва хуб рафтин баргузории чемпионати ҷаҳонро тамошо карда истоданд ва варзишгаронро дастгирӣ ҳам доранд. варзишгари рус ва варзишгари қирғизистони ҳоло ба майдон меоянд. Як-таки сафед аст инҷо паҳлавони рус, албатта намояндагии Русияро хоҳад карду ва рақиби ӯ аз Қирғизистон дар вазни зери 71 кило ҳоло аллакай дар майдон. Исмоил Часегов, намояндаи Русия ва Мусо Шабданбеков аз Қирғизистон. Аллакай даст ба гиребон шуданд муқобили ҳам ва шурӯъ карданд рақобатро онҳо. исмоил бисёр хуб боло рақобат дорад.
мебинем ва ҳоло роҳбаи варзишгоҳ ҳамкори мо инҷо эълон мекунад барои мухлисон ва ҳаводорон ки дар ин майдон Сомон Маҳмадбеков паҳлавони номдори тоҷик низ ҳузур дорад, дорандаи медали биринҷии бозиҳои олимпӣ, албатта дар баробари Тимур Раҳимов. як огоҳӣ барои паҳлавони Қирғизистон Мусо нишон дода шуд. ҳаракати хуби Мусо Шабданбеков сари зону ҳам нишаст, аммо рақиб бисёр чолок аст ва ҳаракатҳои тезу тун дорад. аз ин лиҳоз барои Мусо имкон нашуд ки Исмоилро сари китф бардорад. Сомон Маҳмадбеков дар экранҳои мо шумо аст. Паҳлавони тоҷик ва ӯ низ худро дар экрани бузурги майдон мебинад. ба хотири ӯ каф мекубанд. бисёр ҳаракати зебои Исмоил Часегов ва албатта ки инҷо ду имтиёз дода мешавад ба ӯ бадан. хуб ҳалол буд, бале, ҳалол ба ӯ дода мешавад ва Исмоил пирӯз гардид дар вазни зери 71 кило ва ба даври дигар гузашт. саҳнаи такрори он ҳолатро мо мебинем. чӣ қадар оли рақибро ба тахтапош зад ва умуман ҳалол баҳо дода шуд ин иҷрои усул аз тарафи Исмоил Часегов. акнун рақобатҳо идома меёбанд ва ҳоло аз Муғулистон Рашбат Оргил ва эҳтимоли зиёд аз кишвари мо акнун Масъуди Аҳмадзод барои майдон хоҳанд омад барои рақобат. шумори мухлисон то рафт зиёдтар гашта истоданд. ҳоло бале паҳлавони тоҷик инҷо муаррифӣ мешавад.
масъуди аҳмадзод ӯ бар муқобили паҳлавони муғул ба рӯи майдон меояд барои рақобат кардан. барор мехоҳем барои паҳлавони тоҷик, барои масъуди аҳмадзод ва Рашбат Оргил, рақиби ӯст аз Муғулистон. мо бовар дорем ба паҳлавони тоҷик ва умед дорем ки ӯ метавонад дар ин рақобат дастболо гардад. кӯшиши нахусти ӯ вақтаки сабз паҳлавони моҳоло куштин гирифта истодааст. албатта бояд паҳлавонони тоҷик дар риштаи куштингирӣ дар ин чемпионати ҷаҳон ки нахустин чемпионати ҷаҳон аст нишон бидиҳанд барои ҷаҳониён зебогӣ ва шаҳомату бузургии куштингириро. кӯшиши бениҳоят хоби масъуди аҳмадзод ва инҷо ҳалол бояд баҳо дода шавад. бале, ин ҳалол аст ва паҳлавони дигари мо низ дар ин марҳила аллакай дастболо мешавад. қаблтар аз ин Мирзоҷамил Рамазонов буд ки зафар ёфта буд. ҳоло бошад масъуди аҳмадзод чӣ қадар хуб куштин мегирад ва метавонад ки рақибро ноком намояд. табрик мегӯем мо масъудро барои ин пирӯзӣ, барои чунин ҳунарнамоии зебо ва ин пирӯзиро ба кӯли мухлисони куштингирии тоҷикӣ низ табрику муборакбод мегӯем. вақте ки дасти рақибро гирифт масъуди аҳмадзод, паҳлавони муғул Раш дигар ягон имкон надошт ва ҷои гурез ҳам набуд. ягона коре ки ӯ метавонист карда бояд интизор мешуд ки кай тахтапушташ ба замин бармехӯрад то ин ки имкони дубора ба по шуданро пайдо кунад. ва ин аллакай бохт ёбуд ва пирӯзии масъуди аҳмадзод. бовар дорам ман ки бо чунин ҳунарнамоии зебои паҳлавонони тоҷик риштаи куштингирӣ ба зудӣ маҳбуби оламиён хоҳад гашт ва дар баробари куштини ҷудо махсусан ки албатта яке аз маҳбубтарин риштаҳои варзиш дар олам аст, дар баробари бузургтарин варзишҳо ба монанди футбол, баскетбол ва умуман дигар намудҳои варзиш аст. бовар дорам хуб риштаи куштингирӣ низ дар ин радиф қарор хоҳад гирифт, яъне дар миёни маҳбубтарин ва сермухлистарин намудҳои варзиш. доварон ҳам иваз мегарданд. довари марказ аз тоҷикистон аст Баҳодур Ҳалимов, Баугандболд аз Таиланд ва Чориев аз Ӯзбекистон кӯмак мекунанд. паҳлавони эрониро мебинем дар экранҳои мову шумост ки бар муқобили намояндаи Ироқ нерӯсанҷӣ мекунанд. خب همین طور حسین ратҳӣ аз ироқ бо яктаки сафед бар муқобили покдил Ильёс аз ҷумҳурии исломии Эрон нерӯсанҷӣ мекунанд ки ин рақобат хеле диданӣ хоҳад буд, чаро ки паҳлавони эронӣ бисёр ҳам ҳунари шоиста дорад. дар мусобиқоти гӯштингирӣ натиҷадор ҳам ҳаст ки баъдан бароятон ҳарф мезанем. паҳлавони ироқӣ бошад даври аввал озод буд, дар даври дуюм паҳлавони Туркманистонро шикаст дод, Башимовро. баъдан акнун ба ин марҳила омад. ин даври 4 ниҳоӣ дар вазни 71 килограмми мардон аст ки як қадами дигар барои ин паҳлавонон барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нима ниҳоӣ боқӣ мондааст.
خب آگاهی میگیرد حسین رعد. البته در مبارزه برای راه یافتن به مرحله نیمه نهایی پهلوان ایرانی موفق تر است. الیاس در مرحله اول پهلوان لبنانی را شکست داده بود. چون گفتیم یک مرحله آزاد بود. حسین از عراق خیلی موقعیت خوب است برای پاکدل و امتیاز حلال. خیلی حرکت عالی داشت و حلوک بیرونه رو ثمرانک استفاده برد. البته ما هم قبلا درج کرده بودیم که برتری پاکدل الیاس در این رقابت خیلی زیاد است و او توانست که با آسانی حریفش را تسلیم کند و روی خود را به مرحله نیمه نهایی وزن 71 کیلوگرم هموار سازد. البته او قبل از چمپیونات جهان مصاحبه هم داده بود، ابراز کرده بود که این نوبت به خاطر فتح قله اول یعنی مقام اول آمده است، چون در دو مسابقه قبلی در چمپیونات آسیا و در جام رئیس شهر دوشنبه به گرفتن زینه های دوم و سوم مشرف گردیده بود، اما در چمپیونات جهان خیلی نزدیک است تا راه خود را به مرحله نهایی هموار سازد. همکنون نبرد نوبتی یا رقابت نوبتی شروع می شود. در وزن 71 کیلوگرم پهلوان ازبکستانی در اکران های ما و شما است. خب نماینده قزاقستان و ازبکستان با هم اندر میدان می شوند. در وزن 71 کیلوگرم مرحله 4-1 نهایی دلشاد بوریف از ازبکستان با یک تکی سفید و نماینده قزاقستان باشد معلونین ابیلخیر. البته اینجا پهلوانان ازبکستانی که گوشتینی کرشی آنها نزدیکی دارد به گوشتینی ملی، هنر خود را به طور ارزنده نشان داده می توانند. وقتی که در نخستین چمپیونات جهان
дар риштаи гӯштингирӣ яку якбора намояндагони бештар аз 60 кишвар ширкат мекунанд. ин маънои онро дорад ки таваҷҷӯҳ ва назари паҳлавонон ва он нафароне ки куштини суннатии моро медонанд хеле хуб аст. дар аввалин чемпионати ҷаҳон шумораи бештар ва кишварҳои бештар ташриф овардан ҳамин албатта ки бениҳоят хуб аст ва ин чиз метавонад ки боз он шукӯҳу шаҳомат ва муҳимияте ки дар майдони гӯштингирӣ мо аст ба гӯши ҷаҳониён расад бештару беҳтар. чун агар таваҷҷӯҳ кунем гран-при ва гран-сламе ки дар риштаи ҷудо дар тоҷикистон баргузор гардид воқеан ҳам ҷаҳонионро ба ҳайрат овард ва ана ҳамон муҳаббат, самимият ва меҳмондориву муҳити хуби душанбешаҳр ба тамоми дастаҳои иштирокчӣ писанд омад. огоҳӣ ба паҳлавони қазоқистонӣ мавленин абилхайр ва бисёрам инҷо хуб диққат кард паҳлавони қазоқистонӣ барои иҷрои усул махсусан аз ҳалуки беруна, вале дар ҳол паҳлавони ӯзбекистонӣ аз ин вазъият худро раҳо карда тавонист. дар маҷмӯъ аз тими мунтахаби гӯштингирии тоҷикистон дар ин мусобиқа, дар ин чемпионат 18 нафар ширкат мекунад. дар ҳар вазн мо 2 нафарӣ дорем ки дар ин миён албатта бонувон ҳам ҳаст, чун мо имрӯз дар вазни 70 килограмм ҳунарнамои ҷонона Назарова ва Шоҳида Қаландарова ҳам дидем ки фарду боз дар вазнҳои дигар, дар 2 вазни дигар мо албатта намоянда ҳам дорем. марҳила ба марҳила рақобатҳо пуршиддат мешаванд. ба ҳамин хотир мебинем ки ба мисли даврҳои аввал ки дар 1 дақиқа ё 2 дақиқа рақобатҳо аллакай ғолиби худро пайдо мекард, аммо дар ин марҳилаҳо ки ҳассостар аст нерӯсанҷиҳо хеле пуршида ҷиддӣ ҷараён гирифта истоданд. фосила ва бисёр хуб фикр кард дар ин маврид паҳлавони қазоқистонӣ ва ин маҷбур мекунад ки камфаъолӣ Дилшод Бурьев дида шавад. паҳлавони ӯзбекистонӣ ва ӯро огоҳӣ медиҳад довар. ҳардуам талош мекунанд барои пайдо кардани мавқеияти мусоид, вале муяссар намешавад ба онҳо. албатта ба хотири оне ки ин риштаи аҷдодӣ ба тамоми мардуми ҷаҳон бо ҳамон
шаклу усулу бо қоидаҳои муҳимаш пешниҳод шавад. як китоби махсусе ҳам аз ҷониби федератсияи гӯштингирии тоҷикистон ва федератсияи гӯштингирии байналмилалӣ як китобе ҳам ба тавсиф расид, ки тамоми қоидаҳои байналмилалии ин ришта бо 3 забон пешниҳод гардидааст. ҳам бо забони тоҷикӣ, ҳам бо забони русӣ ва ҳам бо забони англисӣ, ки истифодабарандагон метавонанд бо тамоми ҷузъиёт, қоидаҳо ва умуман ҳар чизе, ки дар гӯштини аҷдодӣ аст, ба хубӣ омӯзанд. дақиқаи асосӣ ҳам пушти сар мешавад. 5 дақиқаи асосӣ ва 3 дақиқа вақти изофӣ ба рақобати ҳардуин паҳлавонон замъ гардид, ки як имтиёзе ки мегиранд, нахустин имтиёз ё бадан аст ё паҳлӯ аст, ғолиби ин ҷуфтро муайян мекунад барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳоӣ. бубинем чӣ гуна зебост, ки бо ҳамин ибораҳои бисёр ҳам ширини тоҷикӣ имрӯз дар сатҳи ҷаҳон садо медиҳад. масалан гиред, истед, огоҳӣ, танбеҳ, хориҷ, инҳо ҳама бо анамон ҳар як доваре, ки аз сатҳи ҷаҳон аст, бо ҳамин шевои тоҷикӣ ин чизҳоро албатта ки ба роҳ мемонанд. خب اکنون نزد خود دعوت میکند داورانی کنجی را، داور مرکز. اینجا چی مشورت میکنند به خاطر کدام حالت؟ کدام از این پهلوانان کم فعال بود؟ اینجا چه اشتباه بود؟ و کمفعالی در حرکت‌های دلشاد بوریف دیده می‌شود. او را تنبیه می‌دهد داور و غالب اکنون باید پهلوان قزاقستانی اعلام شود، اما اینجا باز توقف است. چی نظر دارند باز سرداور پیشنهاد میکند همین عملکرد آخری که پهلوان قزاقستانی میخواست اجرا کند. چیزی نیست، رقابت باید ادامه کند بعد از دیدن آن نوارهایی که برای قرار نهایی را برآوردن بسندگی میکرد. و اکنون پهلوان ازبکستانی توانست بالاخره اینجا عمل کرده را به انجام رساند که امتیاز بدن را صاحب شود و در این رقابت او را غالب کند. همینطور دلشاد بوریوف به مرحله نیمه نهایی راه خود را اندوار میکند. پهلوان قزاقستانی هم از این قراری برآورده، چون میبینیم
розӣ нест. و فشاری آخری دلشاد توانست که اینجا او را پیروز گرداند. تیمور رحیموف، امامعلی نورعلی، خیرالله نظریف، شادمان رضایف در اینجا حضور دارند. میرزا جمیل رمضانوف، پهلوانی بسیار هم شناخته و مردمی که بیشتر میان خلق با نام عزیز معمول است، اندر میدان می شود بر مقابل حریفش از کشور مولداوا. میرزا جمیل رمضانوف بسیار هم هنر شایسته دارد در این رشته که امروز با یک تکی سفید هنرنمایی میکند. خب با ادای احترام به همدیگر رقابت آغاز می شود. زوریف کنستانتین از مولداوا، میرزا جمیل رمضانوف از تاجیکستان با یک تکی سفید درسنجی را در مرحله 4 یک نهایی وزن 71 کیلوگرم شروع نمودند. میرزا جمیل رمضانوف یک موضوع بسیار هم دوست داشته دارد که از کمربند می دارد و آن همین گونه پرتاب می کند که حلال. ببینیم در کوتاه‌ترین ثانیه ها میرزا جمیل رمضانوف حریفش را به تخته پوش می افزاید که اینجا شور و شوق مخلصان را هم بیشتر می کند. البته اینجا هم ما قبلا هم اشاره کردیم که میرزا جمیل رمضانوف واقعا هنر شایسته دارد و ببینیم در کوتاه‌ترین فرصت توانست که با آن همین پرتافت بسیار هم زیبایش حریف مولداوی خود را ناکام سازد. یکی از پرتاف‌های جالب و دیدنی این روز رقابت‌ها هم همین حرکت میرزا جمیل رمضانوف با حساب می رود. اکنون به مرحله نیمه نهایی می رود پهلوانی ما. مقابل اسماعیل کسیکوف. این هم رقابت دیدنی خواهد بود. خب سفید پوش است اسماعیل جسیکوف و مسعود احمدزاد با یک تکی سبز رقابت رو آغاز میکند. با ادای احترام درسنجی آغاز می شود. دوباره ازبکستانی گیرید میگوید. این هم البته در وزن 71 کیلوگرم است. مرحله 4 یک نهایی. اسماعیل چسیگوف از فدراسیون روسیه هنر خیلی شایسته هم دارد، ولی مسعود احمدزاد هم
тарбиягиранда гӯштини аҷдодӣ аст. албатта он паҳлавонони муваффақе ки имрӯз мо дар риштаи гӯштини ҷудо дорем нахуд аз мактаби гӯштини миллӣ гузаштаанд. барои Масъуди Аҳмадзод беҳтарин фурсатест то дар қатори он беҳтаринҳое ки роҳи худро ба марҳилаи ниманиҳоӣ ҳамвор карданд худро ҳам шомил кунад. ва мухлисон ҳам албатта дастгирӣ мекунанд Масъуди Аҳмадзодро. албатта бинандаи азиз инҷо месазад ки мо бори дигар таваҷҷӯҳ кунем ба он мусобиқаҳое ки дар Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ роҳандозӣ шуданд. агар бори аввал 8 даста яъне 8 кишвар дар мусобиқаи байналмилалӣ дар Тоҷикистон ширкат намуда бошад, баъдан ин теъдод ба 12 расид ва дар панҷумин мусобиқаи байналмилалӣ ки соли 2022 баргузор шуд 30 кишвари ҷаҳон ба Тоҷикистон омаданд. дар чемпионати Осиё аввалин чемпионати Осиё бошад 31 кишвар. ҳамин тавр бубинем дар чемпионати ҷаҳон аллакай ин шумора ба бештар аз 60 расид. имтиёзи баъдан бар ҷониби Масъуди Аҳмадзод паҳлавони тоҷикистонӣ. исмоил Часиков дар гӯштини ҷудо маълум аст ки таҷриба дидааст. аллакай довар рақобатро боз дошта буд. баъдан Масъуди Аҳмадзод инҷо мехост барои партов кардан ҳаракат кунад. албатта дар қатори он шахсиятҳое ки барои тамошои ин мусобиқот омаданд, раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам албатта ки ҳаст ва ин ҷараёнро ҳам тамошо дорад. ва боз Масъуд барои ба замин овардани ҳариф талош кард, аммо ин навбат муваффақ нашуд. ба ҳар ҳол як бадане ки дорад ӯро пешсаф мекунад. агар то ба дақиқаҳои охир ҳамин пешсафии худро нигоҳ дошта тавонад паҳлавони мо. ин ҳолат аллакай мушкил буд барои гирифтани натиҷа. бояд ба ҳариф иҷоза надиҳад Масъуди Аҳмадзод ки аз боло дорад, чун аз боло доштан бисёр хатарнок аст.
ба Масъуд огоҳӣ додам, боз огоҳиро пас мегирад довар. сонияҳои кам боқӣ монданд то анҷоми вақти асосӣ. Як бадан пешсаф мекунад Масъуди Аҳмадзодро ва ӯ ҳам фишор меорад, истодагарӣ мекунад ки ҳамин пешсафиаш то ба охир идома кунад. хаста ҳам гардидааст Исмоил. ببینیم دیگر دفاع میکند. این پشتفی خود را میخواهد نگاه دارد مسعودی احمدزاد و همین طور هم شد. پهلوان دیگری ما اکنون در وزن 71 کیلوگرم روی خود را به مرحله نیمه نهایی هموار میسازد که البته قابل ان همه کفکوبی های مهمانان است مسعودی احمدزاد. و البته این پیروزی ها، این غلبه ها باز طبع مخلصان را هم خوش میکند و محبت مردم، خواهش مردم را هم با گوشتین اجدادی بیشتر میسازد. ببینیم همه نشست جایی های تالار علاقه پر شدند. توجه به پهلوانان خیلی زیاد است از جانب مخلصان. بدنی که مسعودی احمدزاد گرفت بالاخره او را پیش صف کرد. اگر ما قبلا هم مسابقه ها را توجه میکردیم که در جشن نوروز بیشتر برگزار میشد و سالهای اخیر مسابقات بیشتر اکنون رقابت مرحله نیم نهایی در وزن 71 کیلو میان الیاس پاکدیل پهلوان ایرانی با دلشاد بوریوف پهلوان از کشور ازبکستان آغاز گردید. الیاس پاکدیل با یک تک سفید و دلشاد بوریوف باشد با یک تک سبز نیروسنجی را آغاز نمودند. بهادر حلیمов داور درجه بین المللی از تاجیکستان رقابت این جفت را حکمی کرده ایستاده است. تلاش و کوشش های دلشاد بوریوف اینجا در لحظه های اولی آزمایی خوب چشم می رسد. به خاطر از مرکز میدان بیرون شدن به پهلوان ایرانی الیاس پاکدیل آگاهی اول را نشان داد داوری این نیروسنجی بهادر حلیمов و آزمایی با مرام ادامه می‌یابد. یک حرکت را دلشاد انجام داد و الیاس هم از حرکتی انجام داده رقیب
пай бурда худро канор гирифт. як мавқеияти хуб. дилшод буриев дошт. ҳаракати хуб ҳам анҷом дод. ва ҳаракати анҷом додаи ӯро акнун доварон тафтиш мекунанд. ан ҳамин лаҳзае ки дилшод буриев ҳаракат кард, зарусанҷӣ идома меёбад ва ҳаракати анҷом додаи паҳлавони ӯзбекистон тафтиш карда шуд ва имтиёзе баҳогузорӣ карда нашуд аз ҷониби доварон ва дигар бора онҳо талошҳоро зиёд намуданд ва боз як ҳаракати дигарро дилшод созмон дод. ба паҳлавони ӯзбекистон ҳам акнун огоҳӣ нишон дода шуд. аз ҷиҳати огоҳӣ ҳарду баробар аст. ильёс покдилро ҳам нарнамои шоистаашро мо хуб медонем. кӯшиши бисёр ҳам ҷолиби дилшод буриев имтиёзи баданро барояш меорад дар ин лаҳзаҳо. вақт зиёд аст ва ильёс покдилро атрофи ҳунарнамоиҳояш инҷо ҳарф мезадем ки дар ҷоми раиси шаҳри душанбе соли 2023 мо ҳунарнамои ӯро дида будем. дар қаҳрамони осиё ҳам ӯ хуб ҳунарнамоӣ карда буд. паҳлавони ӯзбекистон пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст ва як ҳаракати бисёр ҳам диданӣ. дилшод буриев аз аксулҳамла ва кор гирифта шуд ки имтиёзи паҳлӯ баҳогузорӣ шуд. як паҳлӯ ва як бадан дилшод буриевро ба пеш мебарад. имтиёзи навбатӣ барои паҳлавони ӯзбекистон ба дилшод буриев нишон дода шуд ки акнун ӯ бо як паҳлӯ ва ду бадан пешсафиро дар ихтиёр мегирад.
наздик ба 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст барои анҷом ёфтани ин нерӯсанҷӣ. дилшод буриёв акнун бо пешсафие ки дорад мехоҳад вақтро бо ҳамин шакл ба анҷом бирасонад ва аз ҳаракатҳову кӯшишҳои рақиб худро канор мегирад. ба хотири аз майдон берун шудан ба ӯ огоҳӣ нишон доданд, вале имтиёзи паҳлӯ ва се бадане ки паҳлавони ӯзбекистон дорад огоҳӣ нишон дода шуда барояш ҳеҷ мушкилӣ намеорад. Илёс Покдил дар лаҳзаҳои охир кӯшишҳоро зиёд мекунад ва ҳарчанд ҳаракату талошро дар лаҳзаҳои поёнии вақт паҳлавони Эрон Илёс Покдил зиёд намуд, вале як ҳаракати ҷолибу дидании Дилшод Буриёв дар ин нерӯсанҷӣ нагузошт ки паҳлавони эронӣ ба финал биравад. дар ин марҳила акнун ғолибият насиби Дилшод Буриёв мешавад ва ӯ ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна Дилшод Буриёв тавонист ки аз ин рақибаш имтиёз бигирад. ҷуфти навбатӣ рӯи гиле меоянд. ду паҳлавони хушноми Тоҷикистон Мирзоҷамил Рамазонов бо Масъуди Аҳмадзод, ду чеҳрае ки дар марҳилаи нимниҳоӣ бо ҳам мубориза мебаранд ва яке ба финал мераваду нафари дигар бошад сазовори нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон мешавад. Мирзоҷамил Рамазонов бо як таки сафед аст ва Масъуди Аҳмадзод бошад бо як таки сабз. нерӯсанҷи ин ду паҳлавони арзандаву шинохтаи тоҷикро Иброҳим Каримов аз Ӯзбекистон ҳакамӣ мекунад. ду чеҳрае ки аз рақобати якдигар бохабар ҳастанд. ду бародаре ки акнун барои ба финал рафтан бо ҳам мубориза мебаранд. рақобатро оромона оғоз намуданд. кӯшишҳоу талошҳои Мирзоҷамил дар лаҳзаҳои аввали қозмоӣ аст ва Масъуди Аҳмадзод ҳам оромона муборизаро идома медиҳад. мавқеият барои Мирзоҷамил Рамазонов, як ҳаракати хуби ӯро инҷо ҳам мушоҳида намудем, вале
масъуд ҳам аз ҳаракати анҷом додаи мирзоҷамил худро тавонист ки дифоъ бикунад. ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб инҷо хуб ба чашм мерасад. ба масъуди аҳмадзод ҳам ба хотири ҳаракати нодурусташ огоҳи аввалро нишон доданд. як ҳаракати масъуд инҷо ба чашм расид ки мехост партофта анҷом бидиҳад. ҳарду мавқеият меҷӯянд. кӯшишҳои ҳам масъуд ва ҳам мирзоҷамил рамазонов баҳри пайдо кардани лаҳзаи муносиб аст ва ҳаракати мирзоҷамил рамазонов але бенатиҷа аст. мирзоҷамил ҳаракат мекунад ва масъуд ҳам талошҳоро зиёд карда истодааст. бисёр як ҳаракати олими масъуди аҳмадзодро инҷо мо шоҳид гаштем ки як ҳаракати олиро анҷом дод ва соҳиби имтиёзи паҳлӯ мешавад масъуди аҳмадзод. мухлисон ҳам баҳри дастгирии паҳлавонон аз ҷой бармехезанд, чунки дар гилеми дигар ҳам Шакармаҳмад Мирмаҳмадов тавонист ки ғолиб шаваду ба марҳилаи ниҳоӣ биравад ва инҷо партофти анҷом додаи масъуди аҳмадзод ҳам бисёр ҷолибу диданӣ буд ки аз ҷониби довари ӯзбекистонӣ паҳлӯ баҳогузорӣ карда шуд ва 2 дақиқаи дигар барои то фарҷоми қуозмоӣ вақт боқӣ мондааст. мирзоҷамил рамазонов акнун дар идомаи вақт бояд талошҳову кӯшишҳоро зиёд бикунад, чунки ӯ бо як имтиёзи паҳлӯ рӯ ба бохт дорад. масъуди аҳмадзод бошад оромона нерӯсанҷиро идома медиҳад. талошҳои мирзоҷамил рамазонов бояд инҷо зиёд бошад, чунки дигар сония ба сония ва лаҳза ба лаҳза ва инҷо партофти бисёр ҷолибу диданӣ масъуди аҳмадзодро дидем ки мирзоҷамил рамазоновро душона замин овард ва роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ вазни то 71 кило ҳамвор мекунаду
ба финал меравад. Мирзоҷамил Рамазонов бошад сазовори нишони биринҷӣ мешавад ва дар марҳилаи ниҳоӣ вазни то 71 кило Масъуди Аҳмадзод бо Дилшод Буриев паҳлавони Ӯзбекистон баҳри ба даст овардани нишони тиллои аввалин қаҳрамонии ҷаҳон муборизаро дар марҳилаи ниҳоӣ идома медиҳанд. Бисёр ҷолибу диданӣ ва як рақобати шоистаро Масъуди Аҳмадзод дар марҳилаи нимниҳои вазни то 71 кило пешкаши дӯстдорони гӯштини миллии гӯштингирӣ гардонид. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна дар ду ҳаракате ки барои ӯ имтиёзовар буд хуб анҷом ёфт аз ҷонибаш ва ғолиб гардид. خب همین طور دلشاد بوریوف از ازبکستان با یک تکی سفید در وزن 71 کیلوگرم برای به دست آوردن نشان طلا اندری میدان می شود که بر مقابل او مسعودی احمدزاد از تاجیکستان با یک تکی سبز نیرو سنجی می کند که باز یک دستاورد دیگر، باز یک نتیجه خوبی دیگر رو ما انتظاریم از مسعودی احمدزاد که در نزد شماره زیادی مخلصان زیر دستگیری انا همین مردم زیاد هنرنمایی میکند. مسعودی احمدزاد در دور نیمه نهایی توانست یکی از پهلوانان موفق دیگری ما میرزاجمیل رمضانوف را شکست بدهد بعداً با این مرحله بیاید. خب همین طور معرفی میشوند بار دیگر دلشاد بوریف با یک تکی سفید ازبکستان رو نمایندگی میکند. مسعودی احمدزاد با یک تکی سبز نماینده تاجیکستان. رقابت آغاز میگردد، دستفشاری احترام به همدیگر و با صدای گیرت از جانب داور نیروسنجی شروع می شود. ببینیم نزدیک 40 داور سطح بین المللی که در این مسابقات با نفوذ شرکت میکنند همگی با لحن زیبای تاجیکانه اصولها را امر میکنند و نخستین شده مسعودی احمدزاد امتیاز بدن را صاحب میشود. این در آغاز رقابت بسیار خوب است که او را پیش صف میکند. الکه یک قدم به پیش گذاشت مسعودی احمدزاد. در مرحله نیمه نهایی نماینده ازبکستان هم خیلی هنرنمایی عالی داشت، چون یکی از مدعیان این وزن را از جمهوری اسلامی ایران از صدیروی خود بیرون کرد، الیاس پاکدیل را که اون از هنر شایسته داشت و اکنون با مرحله نهایی آمدن پهلوان ازبکستان این به سبب نیست، چرا که تجربه زیاد هم دارد و به خاطر آنه که گوشتنی کورش ازبکی نزدیکی زیاد دارد با گوشتنی ملی. پهلوانان ازبکستان در گوشتنی ملی هم هنر شایسته خود را نشان داده میتوانند و میبینیم همه طبقه جامعه خرد و بزرگ اینجا پهلوانان را دستگیری میکنند، رقابت را تماشا میکنند و مثل مولا رجب خلیفایف مسعودی احمدزاد نیز اولین شده امتیاز بدن را گرفت و کوشش میکند که این پیشرفت خود را تا به آخر ادامه دهد. این نوبت سر زانو میخواست نشیند مسعودی احمدزاد. و ببینیم در وزن 70 کیلوگرمی بانوان هم نماینده ازبکستان در فینال است. در وزن جمع 95 کیلوگرم هم نماینده دیگر ازبکستان در مرحله نهایی قرار دارد. یعنی همون سخنی که ما گفتیم اینجا باز مسعودی احمدزاد حرکت برای گرفتن امتیاز که بسیار هم فعال بود در این حالت.
масуди аҳмадзод паҳлавони тоҷикистони таҷрибаи хуб дар гӯштини ҷудоро ҳам дорад. дар мусобиқоти сатҳи мухталиф ҳам ширкат кард. дар миёни ҷавонону наврасон бештар дар ҷоми осиё ширкат намуд ва ба мақоми сеюм ҳам расид. албатта гӯштингирӣ, чун мо қаблан ҳам ишора кардем, хусусияти бисёр ҳам хуби тарбияи насли наврасро дорад, ки онҳоро дар рӯҳияи ҷавонмардиву мардонагӣ тарбият мекунад ва ҳадафи асосӣ, чун мо қаблан ҳам ишора кардем, ҳамин буд, ки аҷдодони мо ба хотири тануманд ба воя расидани насли наврас ин варзишро бароварданд, пешниҳод карданд, мусобиқаҳо гузаронданд бо шаклу услуби ҳамон замони худашон ва бубинем ки ба оҳистагӣ ҳамин мероси ниёгони мо то ба сатҳи ҷаҳон расид, қонуну қоидаҳои худро пайдо кард, либоси ягонаи худро пайдо кард. огоҳӣ ҳам мегирад инҷо дилшод буриев, албатта бар суди масуди аҳмадзод аст. ва агар қаблан танҳо дар ҷашни наврӯз дар шаҳру ноҳияҳо ин мусобиқа роҳандозӣ мешуд, бо дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ, бубинем ки ин варзиши ниёгони мо сатҳи ҷаҳонӣ касб мекунад. акнун хам гӯштин гирифтан, сари худро хам карда гӯштин гирифтан огоҳӣ меёрад ба масуди аҳмадзод, вале ин огоҳӣ ӯро пешсаф мекунад бо имтиёзи ҳалол. паҳлавони ӯзбекистониро шикаст медиҳад масуди аҳмадзод ва дуюмин нишони тилло акнун дар рӯзи аввали чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ба хазинаи варзиши тоҷикистон меравад. аз дақиқаҳои аввал воқеан ҳам дурахшиши хеле олӣ дошт масуди аҳмадзод ва тавонист ки ҳарифашро шикаст бидиҳад ва тамоми мухлисону ҳаводорони гӯштини миллии гӯштингириро шод кунад. ҳамин тавр бояд мешуд, чаро ки мо мизбонем, ин навъи аҷдодии мо аст. мо аз мактаби гӯштини миллӣ гузаштем, пас ҳамин касбиятро мо дар назди ин қадар мухлисон ва он паҳлавононе ки аз кишварҳои хориҷ омадан нишон додем. масуди аҳмадзод тавонист ки нишони тиллоро ба даст биёрад. бисёр ҳам хуб дурахшид масуди аҳмадзод. ана ҳамин ҳолат сари зону нишаст, баъдан бо сари китф партов кард ки инҷо имтиёзи комили ҳалолро ба даст овард масуди аҳмадзод.
дар чунин ҳолатҳо албатта ёфтани мавқеият партов кардан хеле мушкил аст, аммо дар зеҳни Масъуди Аҳмадзод ин ҳолат ба хубӣ омад ва партов кард ки бо имтиёзи ҳалол даст боло шуд. And the finalist, the Olympic champion 2024, Temur Rahimov. ورزشگران را حالا با صدای متنتن و ایدانه استقبال میگیریم. دو زینه سیوم افتخاری و میرزا جمیل رمضانوف از تاجیکستان و پاکدیل الیاس از جمهوری اسلامی ایران نصیب شد. The third place in this weight category got Mirza Jamil Ramazanov, Republic of Tajikistan, and Pogdil Ilyos, Islamic Republic of Iran. دلشاد بوریوف ورزشگر جمهوری ازبکستان برنده مدال نقره شد. The third place in this weight category got Buriyev Dilshad, Republic of Uzbekistan. مسعودی احمدزاد پهلوان ناماشنای تاجیکستان قهرمان جهان گردید. And the champion of this championship, Masoudi Ahmadzod, Republic of Tajikistan. حالا با شرافت غلبه پهلوان تاجیکستان سرودی ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. Sounds the national anthem of the Republic of Tajikistan. سپاس و تشکر و ورزشکاران در منبع از ظفر و کامگاری و حالا فرصت عکس برداری فراهم است.
دیگر دوستان عزیز و مؤلفی خلعت‌های گشتنگیری و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت دستگیری به میلان غمخوری‌های پیوسته‌شان برای در عرصه بین المللی دیگر باره معرفی نمودن ورزش اجدادی از نام همه هواداران و مخلصان گشتن اجدادی عرض سپاس و منت پذیری می نماییم.